دوید زور آگاداری مامۆستای دراوین بین ئەوێم دزیکیوێت دێنێت ناو کەنیسا عیسای مەسیحدا. دەمێ پترۆس گەهشتیە بەشێ دوو ji vê namê yê aram nebû. Ji ber ku mamostayê dirawîn ewên xelkê dixapandin ji wan rastiyên her mezin ê fêrbûnê de. û bi taybet derbarê hatina duwê ya İsa'yê Mesîh, Patros hinartê diçû kêriyatiye babetê rastaxo reftar digel etkirin. Lêka çawa pêxemberên dirawîn ê nav gelî da peyda bûn. Her wisa ê nav heve jî da dê mamostayên dirawîn peyda bin, bû cara duwê dê derencamên rastiyê diyar bin ku Patros ê zifrîte paşxana xwe ya cihî. Wî ev rastiya dizanî kesan hene ji cihiyan nav da. Amaja dida babetî bêguman xelek hebûn ji milletên dî jî. Evê digot hîn evê ji cihiyatiyê fêr dibin, zor mamostayên dirawîn dê hebin. Basî wan hate kirin el peymana kevin. Dê ibnihîniyên pêkirinên wêranker ên net navhewe da. Daxû ew dê wê xudanî mandelken. Yê ew kirîn. Hoza dêş navçûna kablez ê te serê wan. Ka çawa il demê kevin hatbû dê rastiya İsa'yê Mesîh hewe xapînin. Pêtiviya bizanîn ev mamostayê dirawîn dê bilez şinavçin. Ji ber fêrbûna nerast, ewan wan fêr kirî. Dê bilez êne dadyehkirin ji ber vê çendê dibêjî. Ew dê xudanî mandilken ku yê ew kirîn, hûsa ew dê şinavçûna kablez ê te serê wan. Gotin ev dê rojekê ji rojan rîdet. Dê gelek dîfwan kevin. Xudê dê wan dadgeh kerd. Demê Mesîh bêt, em hemî dizanîn kesan hene il dîv pêxemberê dirawîn keftîn. Ev e il jîngeheka demê nî rîda ye. Dê gelek mirov ê dîv bênamûsiya wa kevin û ji ber wan dê bi xirabiyê behsê rêbaza rastiyê hêne kirin. Ew dê ji ber çav birsiyatiya xwe bi girtina çîrokên û çîvanokên bazirganî bû hewekin. Ew hukmî işkevin were il ser hatiye dan, ji kar nekeftîne û ji navbirina wan hatiye nivîsîn. Patrosê hinartî ji peymana kevin berdewamî dide te ronkirina xwe. Bu cara duwê nava de te paşxana cihiyatiye. Ew bû wan cihiyat nivêsît ewên bawerî Mesîhê înan. Amaja dide de rîdanê cîhana kevin il ser demê Nuhî û avakirina paporê. Hîn dişên hizrêt wan mamostayên dirawîn bikin demê tirana ibnûhîd kirin. 120 sal bûn çav dêriya piroseya avakirina geşteyê û Patrosê amaje da Sedûm û Amûre. Il vî beşê rûnkirinekê dide te evê wêrakirinê ya li bajêrê Sedûm û Amûre wan agadar diket ji mamosta û pêxemberên dirawîn. Ew pisyara pêtivî em hizrê da bikin. Çi nimûne ji mamostayên dirawîn ku ev ro bi şêwekê nediyar û zifir ne hatîne nav komelgeha Mesîhî da? Demê min hizr bersiva vê pisyarî da kir, min hizr gelek werdekariya wan da dikir. Lê hizrên giştî dem hîn navê hindekî ji van werdekariya hizrê tê da bikin, hewl bidin. Hizrêt hindek pêxember û mamostayên dirawîn bikin. Deme keme du beş, beşê êkê ilbraliya lahûtî nav dikin, ew bi rastî mandil dikin ku pertûka pîroz peyva Xwedê ye. Di vî babetî de il dîv şêwazê mirovî diçin, lê destewajiya mirovê zor waneyên giring tê de hene. Ku jê fêr bibin rastiya pertûkên vê cûrê her wekû me bawerî hey ku pertûka pîroz ji Xwedê ye. Ew xudawendiya Mesîhî mandil dikin. Zorbeya van mirovan hizra wan bi tenê Mesîh zalamekê baş e. Bi tenê fêrbûnê dadibêje mamostayekê çak e. Ew gotina Mesîhî
دوباره خو گوتنه ماندل دکن. ایک شوان اگرا کو پرتوکا پیروز ماندل دکن چونگو اگر وان گهداریا پرتوکا پیروز کرن در انجام ودوید باوری بینن کو عیسی ظلامه که باش بو ودوید باوری بینن که مسیحی چه درباره خود گوتیه ام و ماندل کرنه دبینین اتفربونا دروادا او حاشاتیا هاتنا مسیحی یادوی دکن و هر وصا حاشاتیا دایبونا مسیحی دکن اشکچکا پاکیزه هزروان اف چیروکه یا خاپینوکه چه راستی بخواه ناگرید و دبیجن اف واناین خاپینوک تین اش افسانیان في جوری دمه ماموستاین دراوین هبن و هر چنده اول شین رازگوبن بله بدراوان خلکی شاش دکن و ماندل کرنا در انجامید گناه دکن و براستی انکارا گناه همیه دکن اجبر في چنده دمه ام برسوا في بسیاری بدهین ماموستاین دراوین الهمی دماین هین یا گرنگ اوه امجه هتشیار بین اجبر في چنده اوه دقا نویسارا پترسی هنارتی نویسی السرمه جيبجي دبيت جروب أكيدي هي دبجنة بدعة كارو مذهبين آيني بشيوكي بنارتي بيوا تشيروكا أو برهف دكان كو بگنجید ادگلوان مذهبين آيني أو چند كاز وان تشيروكا دفهينن و راستی یا وان تشيروكان بلاف دكان كو راستی تداهية اوه چنده دكات کو او هندک دقین پرتوکا پیروز ورد گرن ولدیک حزاخو لی زیده بکن درباره هزر و بوچونتوان اوان الدیف شهرزای خو زیدهی لیت کرن و زربه یوان مذهبین آینی بتنه بکسکی تنه دست بکریه پیتویه هزرید وادا بکن پرتوکا پیروز سر پتروسی یا پاولوسی نهاتی آوا کرن لی یوحنا یهودای و هنارتین دی الدم کفن دا بجدار زوربیا نویسوانید پرتوکان همیان نامه بنارتی پیشکشی ما دکن الدمه که کو کسی که پرتوک نویسی بید و راب گهینید کو اف پرتوکه دوید پیروز پوه بگریتن و شوان کسان آگادار بن چون که خوده اتمرو وکی دا خو اشکرانا کتن هزر خود وی بابتی دا بکن درباره پرتوکا پیروز و جماره نویساران اوین پیوا خود پیشکشی مکرین زوربه یوان فربونه دراو انکارا شاینیان پیروز دکن اف زورا برچاف اتناما پتروس دی او امجه وی بابتی دکت پیتویه اس بیجم دم بابت گریدای بتبوان چیروکت مروفان وهاندین هندک مذهب هنه دی بیجن ام انجیل نه از نشم بیجم او نه باوردارین و راستقینه لی من گوهل لی بویا او هندک چیروکان وتهینن بو نمونه هجمارا وان کسی باوری مسیح ایناین اب اگرا خدمت کرنه یان او معجزات هاتینا ریداین زور بصانهیه مروفانک چیروکا وهینت ایکش پالدرین سرکی بوان و من نوید کسی دادگه بکم پاره و مزاختن و هندک اف چیروکا زیده دبن اب شیوازه که شانوگری تینا کرن هندی شیابن باوری بخواه بینن دی پتر چیوانوکا وهینن بلا ام دل نیابن براستی گوتنه دمی گوتنت خدا و برازگویی اگر ام تحوصا نبینین دهین هجمارتن و پیغمبرت دروین نبوی همان راده که پتروس هنارتی بحث کربو اوین افرو ام درباره وان دزانین بانگرنگ اوه ام درازگو بین هر دم راستی بیجین اوه پرتوکا پیروز گوتی درباره اوه عیسی مسیح گوتی سبارت خو ازم ریک راستی و جیان جبروی چنده ام بیجین الدیف اوی پرنسیپی بجین ری بدنا من
دووبارە بکەن ئەدوێت زۆر ئاگاداری مامۆستای درەوین بین ئەوێم نزیکیڤە ئەتهێنێت ناو کەنیسا عیسایی مەسیحدا.